अखोई अल्लाह की थौजानदगी दुनिया पामगनु हाइब एपिसोड अनि फाव खंगमिनख्रे ngasi ahum subi episode pun khangminrasi Hazrat Ibrahim alayhi salam gi sahi fasing di iri he dunya nahang leiteng tawduna sumhatna ba hon nazari ba adu afba banda singi midyeng dadi nahak asi kaya da chop khrabanu Allah taala na makhoi gi thamoi da nahak thina na ba wakhal amasung nangon dagi leithok tuna chatna ba pangal pi khrabani Allah na nangon dagi hena achopa makhluk ama sem khidribani naha ki chaw jingan jaba punuma kari sumama leite aduga thunamak loi khigadu ngaktani Allah na nangu sem banu meta nangidmak faisla taw khrabani madudi naha kanagumba amatagi manakta lengdana leiroi aduga nangi nanakta kanagumba amatasu lengdana leiroi nangi mapu oiriba mi aduna phanakanna liksillabasu kanaroi thamoi sengna Allah na pamba thabak adubu harau yariba mi sing adudi maraibu pharabani makhoi gidamakta awaba leiroi kabardagi hogalakpa matamda makhoi gi mamangda nur ama leigani loina no farista singna yet oida leigani makhoina Allah da thamjaba asa khudimak Allah na mapung phahallagani Huzur sallallahu alaihi wasallam gi sana ya thangni qiyamat ki numitau miyoi kharadi arab leipak ki chingjaw muk chawna amal puduna lakani adum moinama makhoi dozakh ta thadagani kana gumba man hangki ya rasulullah makhoi namaz solakpa miyoi singlaw Huzur sallallahu alaihi wasallam na takpikhi makhoi namazi suni rozadar suni Masjid natana tahajjud su solak pamiyoi singni tawigum sung makhoi sing adu dunya gi mal daulat amasung izzat na chingba phanggadab leirabadi asing amang thidna chongsilli Hazrat Isa alayhi salam haibirami dunya amasung akhir animakki apamba si thamoi amada punna leiba yade masi mai amasung ising patra amada punna leiba yadaba adugumbani Huzur sallallahu alaihi wasallam na nongma sahabi sing da haibirami nakhoina thamoi gi amambabu ngalhan bagaloina na nasihat ki miriyeng na uba pamlabadi munna taw madudi dunya bu yamna pamliba amasung sang na plan tawriba makhai Allah na maha ke pungning mamhalli aduga dunya dagi mai leithoklaba amasung sang na leibagi asha tawdrabadi tamludrabasu Allah na mahangonda ilma pinabi amasung migi mateng yauduna matom ta chatchaba ngamnaba lambi takpi ikoi dana miyoi khara lakani madudi mihar mipun tawrga sarkar semlakani likpa amasung pongthok chawthok maramdagi inak khulakani masa gi apamba tawbuna makhoi gi thabak oigani miyamna su makhoi bu pamlakani makhoi gi manungdagi kana guman matam aduda ina khunba ngamna leijiba khar khajikta da sabar tauba aduga miyam gi apamba matung inna punsi lelaga miyam gi thamoi da nungsiba pokhanba ngamna din da chatpa maramdagi miyam na nungsi bidraba Allah na yabina ba hona bada miyam na chop na khanduna izzat tawbidraba amasung Allah gi dama khanduna awaba chaitheng ponmak khang liba mising adudi siddiq yankhai gi sawab fangani nongma Huzur sallallahu alaihi wasallam gi manakta bahrain dagi mal mayam ama piraklami pawasi tabdagi lairba ansari sahabi singna fajr gi namaz ta Huzur sallallahu alaihi wasallam gi manakta hazir oirami namaz matungda Allah gi rasul sallallahu alaihi wasallam na miyam adu ubada nokhet tawradun haibirami mal asigi paw fangbadagi nakhoi makhai lakliba mali miyam adu khumki achumba magni ya rasulullah Huzur sallallahu alaihi wasallam na takpikhi mal marang kairagani haibagi nungairaba pawasi aina nakhoi da piribani ikoi dana nakhoi gi damakta mal daulat marang kaina laklagani loina na nakhoi gi ningba thunglagani adubu nakhoi gi damakta chara sitpa masung
वाना नंगना हिंबगी अवाब असिदगी हेना कीजरिबदी हौखिबा मियोइसिंगना इना खुनबा मरमदगी दिन थादोखिबा अदुगुमना नखोइसु मांखिगद्रो हाइबा असिनी अतोपा हदीस अमदा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाइबिरमी अयिना नखोइदो यामना कीजबा वाफम अमदी अल्लाह ने नखोइदा जमीन की बरकत सिंह पीना बिरकद्रा हाइबा असिनी कनागुम्बा मन हंगचखी या रसूल अल्लाह जमीन की बरकत हाइबा से करिनो खुम्बी रखी मधु दुनिया की लैतेंगनी हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याथंग अमन नकल तौरी अयिना खंगलिबा से करिगुम्बा नखोइना खंगलंबा तारबदी नोकनिंगबा फावरोय अमसुंग कपतुना त लैगनी दुनिया नखोइगी दमक्ता यामना चोप्पा पोषक अमा ओइगनी अदुगा आखिरत पु हेना लुमना खलकनी मसीगी मखादा हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु ना मसागी माइकैदगी हाइबिरमी अयिना खंगलिबासी करिगुम्बा नखोइना खंगलमलबदी कप लाउदुना नरक जंगल लोमदा चेनगनी अमसुंग नखोइगी नमाल नसाल मिंगोंदा सिन्नरंबा तौदना हुंदोकलमगनी तौइगुम्बसुंग नखोइगी थमोइदा आखिरत की वाखल लैत्रे दुनिया की आसान मांग थाखरे मरमसिना दुनिया न नखोइगी अमल सिंगी मपू ओइख्रे नखोइदी करी अमतसु खंगदब मी अमगुम ओइरे नखोइगी मनुंगदगी खर अमदी करी फल लाकनी हाइबगी अकी अखंग लैतन चटनिंगबत चटप सासंदगिसु हेना चोपले नखोइबु करी तौरबगे करिगिनो अमग अमग नुंसीनद्रिबा लोइननो नसीहत तौनद्रिबा तसेंगनदी नखोइ मसेल दिन की मरीदौ नचिन नाव ngaktani करिगुम्बा नखोइना दिन अमसुंग दिन की ओइबा थबक्ता पुल्लबदी अमगा अमगा मरी हेना फगतकदबनी दुनिया की ओइबा थबक थौरमददी नखोइ अमगा अमगा नसीहत तौनै अदुगा आखिरत की ओइबा थबक्तदी करिगी नसीहत तौनद्रिबनो नखोइना नुंसीजरबा मिसक अदुदा नखोइना आखिरत की थौरमगिदमक नसीहत तौबा ngamjadre मसी नखोइगी थमोइदा ईमान वाटपा मरमदगिनी दुनिया की अफफत्ता अनिमक्तौ नखोइना थाजब थमलिबा असिगुमना आखिरत अफफत्ता अनिमक्तसु थाजब थमलमलबदी तसेंगमक नखोइ दुनिया की मुहुत्ता आखिरत पु हेना लुमना खनफम थोकई मरमदी नखोइगी थबक थौरमसिंग अदुगिदमक मपू ओइबगी हक असि दुनियादगिदी आखिरतन हेली नखोइना हाइबा याय दुनिया की दरकार ओइरिबा असिदी खुदक खुदक त फंगलिबनी अदुग आखिरत के थबक के फलदी तपना फंगरी मदु चुम्मी अदुबु मुन्ना खंथौ दुनियादसु कोन लाकदब कोन फगदब थबक कया तौरी अवाब कया मायोकनरी खुदम ओइना हाइरबदा लौ उबा हाइबसि खुदक त फंगदब नत्ते चही अमगी मतुंगद नत्रगा था खरगी मतुंगद फंगदब मही मरोंगनी असुमना हैपाल लेपाल थारिबा अदुसु चही कयागी मतुंगद मही पालकदौरिबनी नखोइ असि कयादा फत्रबा अमसुंग पंख्रबा कांगबुनो नखोइना नसाद ईमान कया यामना पकली हाइबा असि खंगनबगिदमक खंगबा याबा पोसकसिंग असिगा चांग तौनदुना येंगदे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न पुरकलंबा वाफमसिंग अदुदा करिगुम्बा नखोइना चिंगनबा लैरबदी लाकलो अफोंगबा लंबीसिंग अदु ताकपीगे अमसुंग अफोंगबा नूर अदुसु उहनबीगे मसिना नखोइगे थमोइदा लैरंबा चिंगनबा पुनमक कोकनी अमसुंग पुकनिंगी शांति फंगनी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न हाइबिरंबा खुदिमक हकनी हाइबासि खंगनी नखोइ ज्ञान वाटपा अमसुंग उपाय लैजद्रबा मीसु नत्ते दुनिया की ओइबा थबकसिंगददी नखोइ यामना हयिसिंबा फजरबा सजेशन पुथोकपा ngamba सेक्शन न थबक तौबसु हयिबा मिसंगनी अदुगा आखिरत की थबक्तदी करिगिदमक पंगलिबनो दुनिया की खजिक्तंग कानबा उबदा यामना हरावबा अमसुंग खजिक्तंग मांगबदा माइथोंगदा ममी ताबा मखै नुंगाइतबा फोंदोकलिबा सि करिगिनो नाकल अमदनो दिन की ख्वाइदगी चारोबा वाफम अमा नानथोखिबदा अवाबा चादे माइथोंगदसु नुंगाइतबगी ममी तादे असुमना नखोइदा दिन वाटपगी खुदम असि उरगा अइना खल्ली मदुदी नखोइबु अल्लाह ताला ना नुंसीबिद्रे नखोइ मसेल अमगा अमगा कयादा हराव तयामना उनरी अदुबु अम्मना अम्मदा हक
ओइबो वाफमदि हाइनथै मसी महांगना साउखिगनी वारौखिगनी खनबदगी नत्रगा महांगनासु नखोइगी असोइबसिंग हाइरकनी खनबदगिनी थमोइगी मनुंगदा असिगुंबो वाफम कया फुमदुना थमलग मपान थोंगी ओइबो फजबा अदु खक उतनरी अदुगा सीबगी वाखल थादोकलगा नुंगाइने हिंगली हराव फोंदोकनरी अल्लाह ना आइबु सिहनबिरगा नखोइदगी थाबना लैहनबिरबा लोइनरा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमसुंग सहाबा किराम सिंग फंगहनबिरबदी फरमगदबनी मखोइ सिंग असि हिंगलमलबदी नखोइगे मिकुप खर फाव लैमिनबा पामलम लोइदबनी करिगुंबा नखोइदा अफबगी सरुक खरत ओइरबसु लैरिबा ओइरबदी खनथरो नखोइदा अइना असेंग असेंगबा अमसुंग हक ओइबा वाफम सिंग खंगहल्लबनी अदुगा अल्लाह गी मनाक्ता लैरिबा पोसक आखिरत अदुबु नखोइना पामजबा तारबदी मदु यामना लाइबा पोसक अमनी अइना नखोइगदमक अमसुंग अइ इसामकी ओइनसु सुबनगी अल्लाह खक्तदगी मतेंग नीजरी हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु की वही सिंग लोइजरी नुंसिरबि सिलिनाव सिंग ngसिगिदि असि फावत खंगमिनरसि मतुंगी तांकक अमदा अमक पुन खंगमिनसि अल्लाह मसुंग महाके नुंसिब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपामबदा पुंसी असिलेनबा कन्न होनमिनसि